Warmakunapaq hinallataq sipas maqtachakunapaqmi kachkan derecho yachanankupaq. Chayraykum Tribunal Constitucional Wasi niykamurqa manam yuyayniyuq kaychu sichusma warmapa taytamamanman chay punchawlla willanki sapa killa pagananmanta. Chay hina mana pagaptinqa amaña yachay wasipi chaskinanpaq. Expediente 00538-2019 PATC Yupaywan Wirajocha Colegiado Niykamusqa llapaykupa hamutaynikuraykum MVVH Warmapa taytan Amparo hatipaq churasqanja hispinja privada yachay wasipa Manuel Pardo sutiyuqpa contrampi. Sentencia hatipasqanpim nin kay yachay wasi mana kaqtawan matriculayta munasqachu. Taytapa warmi churinta primer graduman yaykunanpaq primariaman iskay waranja chunkapusaqniyuq watapi. Imaynanpi taytan chayllaraq iskay chunka isquniyuq punchaw enero killata iskay waranja chunkapusaqniyuq watapi pagaruptin. Kay tukupaynintaqa iskay chunka punchaw diciembre killallatas iskay waranja chunka hanchisniyuq watapi paganan kasqa.